Juan-juan mau banta Karina. Shalom. Bapak inang sini ke kelengenami marang idikepe merbekas. Mersampang deket merlolo ate ngodiri, buideng kita pejumpa ibas acara pepalum ate. I kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang makdeng ku pesakat kami sukutan keluahan ehen. Mersodip mo kita asa dak tong idengani tendi perbadiai kita. Ali bapa nami si permasih ate, pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, ibagasan tendim simbadia idi, ibas sukutan endah. Amin. Renungan tasi dari ibuku renungan wasiat nai si merjudul, Ia bin narap silang ni Kristus. Si bagian idok lapihan simbadia, imosi tersurat ibas Yohanes bindu 12, ayat 20 so ayat 36. Janahnat sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat pe-32 kan si mendok. Luas enggo kesah ipadates aku, gabi kuabin mo karina jelma taba aku. Pekita karinana, tikan masa prapaskah endah. Lot kuso-kuso si perlu nakalon. Si kenah perlu tak ulaken, bagai keputusan si meranda. Kuso-kuso enda imo, pak di kengo aku merian, ibagasan kuasa dunia si mangko-angko enda. Dempak dunia enda, tentu nango kita mengikutkan satia dekat burju, mendahi kade si kelemokan ateni Tuhan Jehovah. Barang dempak dunia si mengabin, mergegoh kalon dekat melalingkan kita. Dinalaku mengikutkan kade si meranda. Ibas Yohanes bindu 12 ayat 32. Ibagahkan Yesus mo tikan ipadates ia. Gabe ia bin mo karina jelma tabasa. Lapatan ipadates idi mo tikan ipersilangkan Yesus. Merkite-kite enggo ipersilangkan Yesus. Gabe ia bin mo bangsa-bangsa si deban tabasa. Sini tersurat bagai pendokkan Yesus ibekas kalak Junani si roh menulusi ia. Boy kita idah i Yohanes bindu 12 ayat 20 so ayat 20 sada. Enggo kesamate Yesus deket ipe bangkit. Gabe ibagahkan mo berita keluahan idi. Iembah si Petrus mo berita keluahan idi sakat mi Roma. Iembah si Paulus soh mi luat kedek Asia deket Eropa. Boy kita idah, Yulan Apostel bindu 10 ayat 28. Si Apolos sohmi Mesir, Yulan Apostel bindu 10 walu. Si Filipus mi Ethiopia. Sinderang tahun 100 Masehi, enggo mo iperarat berita keluahan idi mi Syria, Persia, dekat Afrika. Boy kita idah Yulan Apostel bindu sibah. Ibagasan kenggeluhan ta si genep ari, gati kalon ngo kita iabin dempak kesenangan dunia endah. Mengikutkan cubelek-cubelek daging mo kita. KDP ulentah laku mengikutkan Kristus gabe odane. Kepeken dunia endah perlu kalon berita keluahan, laku bagahenta mendahi jelman terem, mahan keluahan. Kenang hantar perukuran ta, asa gabe ia bin salib Yesus kita, asa gabe penendang si seloh kita. Mersodip mo kita. Ale Tuhan Jehovah, damai kalon ngo ukur nami ibagasan kono. Melias ate mo, kumerna ia bin kono mo kami ibagasan keleng nih. Uwe mo kami ngelu ibagasan pasu-pasum. Deket peraratkan berita keluahan tersenget kono. Tambahi mo gegegohan mendahi kami. Amin. Bagi mo renungan tasi darien, ulang lupa ki subscribe, like, janah ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkitekan kita karinana, gomo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo, si masuk-masuk kita karinana, juah-juah mo bantah. Shalom.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.